Šestosedna žičara kapaciteta 2500 skijaša i dužine 850 metara. Potom dve staze koje su za sve kategorije skijaša u dužini od 4 km, 50 metara širine i po FIS standardima, što je veoma bitno. Nakon toga imamo dečiji poligon gdje smo se fokusirali da i mališani mogu ovdje da se provode, gdje imamo pokretnu traku, tubing i zipline. Potom, da bi ovaj ski centar imao sigurnost svoju i da bi poslovao tokom 365 dana u godini, izgradili smo i najmoderniji sistem osnežavanja koji sadrži preko 20 topova i lansera za osnežavanje i koji, u sklopu koga je izgrađeno i jezero od 30.000 kubika. Jedna od prvih stvari koju sam učio od predsjednika Dodika, da u životu nema mjesta trijumfalizmu, da mi treba da radimo i da se ne bavimo budalama. Ali dozvolite da se ja malo danas bavim budalama. O ovome projektu je u prošloj godini napisano... Pošto niko neće da ovako. O ovome projektu je u prošloj godini napisano 246 negativnih tekstova. BN televizija, Kapital, Nebojša Vukanović, ne znam, svi ovi ostali plaćenici. Svi su rekli da ovo nikad neće biti otvoreno. Svi su rekli da je ovo perionica para. Svi su rekli da je ovo jedna propast. Danas oni će ignorisati ovaj događaj, naravno nastavit će da pričaju neke svoje priče koje nemaju veze. A mi ćemo nastaviti da radimo. Ono što je važno, moramo integrisati našu turističku ponudu. I to smo krenuli. Integrisali smo Jahorinu, igrišta, Andrić grad. U Andrić gradu moramo izgraditi hotel, projekat je već gotov, krećemo u tom pravcu. Ono što nam fale nam ljudi, kadrovi, moramo otvoriti fakultet za turizam u Andrić gradu, moramo integrisati nacionalni park i rafting klubove koji su trenutno najveća crna rupa poreska u Evropi. Kad sve to uradimo, a to možemo vrlo brzo, krenuli smo sa tim, mi ispred Olimpijskog centra, ja lično, sljedeće godine garantujemo 1 milion turista i 1 milijardu maraka prihoda. Da ponovim, 1 milion turista ili 1 milijardu maraka prihoda na ovoj turističkoj regiji, kad krenete od Višegrada, te ljepote Sjemeća, u Čajniću koju imamo veliku crkvu koja ima 400.000 posjeta u toku godine dana, Jahorinu, igrišta, idealno nešto za 7 dana odmora. Elijek je malo rekao u odnosu na sve one nevjerne tome i ja hoću da budem iskren, ne manjka mi toga, da čak i ovdje koji neki sad stoje u redovima, nisu vjerovali da će ovo biti završeno i imali su neko svoje viđenje da li Republika Srpska u ovom momentu treba da izdvoji 41 milion maraka za izgradnju ovog što možete da vidite. Tu je uključen i pristupni put sa ham pogleda do samog ovog malog polja, kako ovdje kažemo, do same žičare. Ali ja ću da kažem rečenicu dvije dalje od igrišta. Isto tako smo napadani zašto ulažemo u Olimpijski centar Jahorin. Ovdje sam vidio svoje prijatelje i naše načelnike i načelnika Pala Boška Jugovića, a vidio sam i načelnika Trnova. Samo prije par godina, prije ulaganja u Olimpijski centar Jahorina, njihovi budžeti Pala su bili 3 puta manji nego što su danas, a Trnova nekoliko puta manji. Nažalost, Trnovo je mala lokalna zajednica, ali možda najstabilnija po finansijama na današnji dan. Skoro da Gagović nije imao dana, da nije imao na računu 2-3 miliona maraka, njemu ukupan budžet manje od toga. Tako da onda znajte šta ovo znači za budućnost Vlasenice, ham pijeska, ja bih rekao i Birčanske regije. Ponosno je ovdje stajati pred vama, obećati da ćemo dalje nastaviti ovaj prilazni put koji se gradi, otvorit će ovo mjesto. A moramo da riješimo sve naše male animozitete, isključivosti toga. Ovo je veliki projekt. Za ovo treba imati mentalitet, a ne samo to gledati sa stanovišta neke druge stvari. Ovo je vrh svjetskog turizma u svakom smislu.
se smatra skijanje, jel tako? I zimski centri su to. I vi ste u tom pogledu jednom nogom već ka tom vrhu. Treba da završimo čitav kompleks. Ali država neće praviti hotele, odmah da znate. Država će tu napraviti vjerojatno rezidencijalni objekat da kad dođu ovi poslije nas, pošto stalno nas nešto smjenjuju, mogu da koriste, da ponekad dođu da vide šta smo radili. A drugi nek prave hotele. I mi pozivamo sve investitore koji to žele da se jave nama i mi ćemo ih podržati u tome. Mi ćemo dati neke subvencije. Nama je veoma važno da se to uradi. Ova priča o zonu kao najkvalitetnijoj stvari ovde zaista treba da bude promovisana. Sad kad sam doletio helikopterom iz Banja Luke, vidim mnoge šume su već ogolile. Sve ono što je listopadno već je žuto i za 10 dana neće biti ni lista. Te kad uđeš ovdje ovaj kraj vidiš da ne fali ništa, ni drveću, ni prirodu ukupno. Što govori o tome da ovo zaista i na taj način izvutate. Ja sam to primijetio. Pitao sam pilote kako to izgleda na drugim mjestima, on kažu sve izgorilo, klimatske promjene. Veoma će biti važno. Vjerujte da će za 10 godina, evo, mnogi ćemo se sresti negdje, biće važnije imati vazdušnu planinsku destinaciju za vrijeme ljeta nego otići na more. Pitanje je kako će se to tamo i dešavati. I zato je važno da ovo pravimo. I zato je važno da smo ovo uradili. Mi smo pokazali da možemo. Ljudi, nije ovo samo ovo što vidite. Odavde treba da krene izuzimanje zemljišta, obezbeđivanje novca za sve to, projektovanje, nadzor, sve, dovođenje struje, dovođenje vode, kanalizacioni sistemi i sve ostalo. To treba pokazati da možeš. Nije to jednostavno. Najlakše je ići putem, autoputem. Znate li koliko je teško napraviti autoput? I sve to što smo ostavili za sebe. Ali, nek vam ovo služi na dobro. Ja ću ovdje dolaziti kad budem mogao. Ja nisam skijaš, ali svakako volim da dođem na ovakva mjesta. Ali u svakom slučaju ću pratiti veoma zorno ću pratiti kako se razvija ovaj projekat i neću dozvoliti da ovo stane. I neće on ni moći da stane. Ovo neće dati da stane. Ovo će samo po sebi privlačiti. Ovo će po sebi, ovdje je mogući problem da bude manjak zemljišta za vikendice, za kuće, za ta naselja koje ćemo ovdje praviti. Živi bili pa vidjeli. Pošto ja računam da će se kandidovati bez obzira šta Ben misli o tome, da će se kandidovati sljedeći put na predsjedničkim izborima, da ovdje će početi kampanje. Živi, zdravi bili.